Assalomu alaykum teletomashbinlar. Barcha usul san'atiga qiziquvchi do'stlar. Usul shaydalari programmasining navbatdagi sonini boshlaylik. Programma riyosatchisi men Baxtiyor Imron. Bugun studiyamizning mehmoni Saxinur ansamblining baydirahbari, xoreograf pedagog Rahmedinova Saxinur. Assalomu alaykum Saxinur. Xush kelibsiz bizning studiyamizga. Birinchidan studiyamiz nomidan, program nomidan sizga cho'ng rahmatimizni aytamiz. Shundaq vaqtda o'zingizning vaqtingizni bo'lib kelganingizga. Saxinur, bizniki birinchi mening savolim, o'zingiz to'g'ri qisqacha ma'lumot bersangiz, ya'ni o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Men Panfilov nahiyasi Yarkent tavasiga qarashliq Cho'ngchigan yesida tug'ilib o'sgan. O'zim to'g'ri aytib ketsam, biz semyarimizda 4 farzand, qizlarning cho'ng bo'lib kelaman. Kichigimdan men naqsh aytatdim. Keyin soz chalishga boshladim. 6-8 yoshlargacha men naqsh aytib, soz chaldim. 8 yoshdan boshlab men usulga qiziqdim. Usulga qiziqdim. Endi shu san'at yo'lida o'zingizniki oilangizda, ya'ni opangiz, dadingiz, ya'ni buvingiz san'atkorlar bormi o'ziniki oilangizda sizniki? Mening dadam tarafdan hech qanday san'at yo'liga kelayotgan urug'-tuqqanlarimiz yo'q. Apam tarafdan apamning naqsh aytishga degan bir qiziqishi bor. Balkim shuningdandir mening naqsh aytishim, keyin usulga qiziqishim bo'ldi deb o'ylayman. Aldığımda deysiz, ajoyib yaxshi. Endi Saynur, endi sizniki mana shu usul yo'liga, ya'ni usul san'atiga manga yo'lingiz sizniki 8 yoshdan boshlandi. Endi shu 8 yoshdan boshlanda siz qanday ansambllarda, ya'ni shaxsiy bir ansambllar bo'ldi-ku, shularda qanaqa ansambllar o'ynadingiz? Sizniki birinchi ustozingiz kim bo'lgan? Shular to'g'ri. Meni birinchi sahnaga elib chiqqan shu Cho'ngchigan yesida O'g'lam Tayirova degan bir ustozimiz bor. Shu yoq naqshi sazga tarbiyalaydi shogirdlarni. Keyin usuldan meni shu Cho'ngchigan yesida Xurshidam Husayinova degan ustozimiz bor. Xushnava usulchilar to'pida men usul o'ynab, shu yerda tarbiya oldim. Ajoyib. Endi sizniki shu 8 yoshdan deysiz, onun oldida siz naqshi ham sazga qiziqdingiz. Usulga qanaqacha qiziqib qoldingiz? Sizga kim sababkor bo'ldi sizga? Men shu naqshi aytib, usul o'ynab, jiq yerlarda konsertlarga boratdim. Shu yerda teatrdagi usulchilarning konsertlariga boratdim. Undan keyin Xitoy Xalq Respublikasidagi diskalardan shu Uyg'ur usullarini jiq ko'ratdim. Balkim shundan mening qiziqishim usulga jiqaroq ketib, shundan naqsh bilan sozni tashlab, siz faqat usul hayotga ketib qoldingiz. Endi qarang, usul hayoti 8 yoshdan boshlab, bunun bu yo'qida siz faqatla usul bilan ketdingiz, yo'lingizni boshladingiz. Sho'xta sizniki buni ravab chaldingiz. Ravabni tashladim, naqshi bilan usulni birga ketdim. Endi siz bu yoqda, bundan bu yoqda endi siz talay konkurslar qatnashgan bo'lishingiz kerak. Shu konkurslarning to'g'riliq, kichik vaqtingizdagi bizga ko'radilarimizga qiziqarli bo'lar deb o'ylayman. Asli qog'idek nimalaringiz bo'lsa bizga aytib bersangiz. Kichigimdan men shu naqshi konkurslarga qatnashatdim. Shu konkurslarda laureat, buni yosh g'uncha degan bir konkurslarimiz bo'lgan shu vaqtlarda. Shu yerlarda laureat birinchi o'rinlarni elib, Yarkent tavasida ko'pligan Yarkent go'zallari degan konkurslarga qatnashdim. Shu yerda Grand Prixlarni elib, keyin shu 9-sinfni tugatgandan keyin meni apam Yarkent tavasidagi Yarkent oliy gumanitarlik texnikal kollejiga Uyg'ur til adabiyoti fakultetiga o'qishga tushgan bo'lgan. Siz til adabiyoti o'qidingiz deyman. Til adabiyotga tushib, men boshlang'ich sinfni tugatib chiqdim. Boshlang'ich sinf tarbiyalovchi muallim bo'lib chiqdingiz. Pedagog muallim bo'lib chiqdim. Shu kollejni tugatib, men yana shu teatr tarafdan siz shu kollejni bitigan keyin o'zingizni u kasb bilan faqat ish qilmadingiz. Shu kollejda Ayjan qiz usulchilar to'pi bo'lgan. Men shu yerda kollejga tushib, jiqaroq usul bilan bo'lsa o'qishingiz bir chetga qoldi deysiz. O'qishni o'qidim, usulni jiqaroq usulga epmadim. U yerda bizning ustozimiz Gulshat Qasimova degan ustozimiz bor. Ko'plagan shogirdlarni kollejda tarbiyalab chiqardi. Ajoyib. Kollejni tugatgandan keyin men shu teatr tarafdan tayyorlangan Shinjang Xalq Respublikasiga
балаларны оқышқа оқышқа тәйярлайды. тәйярлады. Шу тізімнің іштерге мен ілішіп қалдым. Қанақлаш ilişip қалдыңыз қысқарақ болады. Мен мұшы бай дегенде яшы еркен тәвәсіді көптеген конкурсларға, Қатыншыларыңыз. жық жәмиятлік ішларға қатыншаттым. Шу еді біздің Uyghur Мәдениет Мәркізінің рәйсі Римжан ака Тоқтақонов шу театрдікілерге мені дұрыс көріп, шу оқышқа баралайды, лайық деп, шу ақ мені Оқышқа өтіді. әветтіді, оқышқа әветкен. О, қай жылы болды вақытта шу? О, 2009 жылы бұл. 2008-2009 жылы. Мешедеки яш талант балаларны Білен 20 балы болып, біз Шу- Үрімчі шәһереге Сәннәт институтыға Оқышқа оқышқа түштік. Әжайып. Әнді шуеге кеп тоқтайлын, сәнәт институтық бадыңыз, үйеде сіз Uyghur'naki zıç daylaşkan, Uyghur'naki usulları, Uyghur'dan sənti zıç daylaşkan institutu bir okudunuz. Sizdeki özünüzün təsiratınız qanaq boldu şek bağa çağda. Siz özünüzdeki arman qan deyidiniz mi? Şu çetəlləg berip, mən şu oquşunu davamlaşdırım, mən şundaq Uyghur'un səntinindeki zıç daylaşkan gəl berip oxuma deyə arman qan deyidiniz mi siz özünüz? Мен кішігімден ойлаттым, ашу ұсылчы болмайым деп ойламаттым, артист болмай деп өзім арман қылаттым. Arman qılattın. Бірақ usulçı əməz. Ұсылчы әмәс. Umumen деген дедіңіз, Umumen аштақ өзім нақшы етіп ұсыл ойнаған екен. Ашындақ болмай деп ойлаған, бірақ нақ ұсылчы иолығы түш кетме деп ойламадым. Әнді Шу сіз шеқы сәнәт баған... мектебіге беріп, мен шу еден ұйғыр ұсылының нәтчі түріні көдім, үгендім. Біз бұл яқты пәқатла бір ұйғыр ұсылы деп ойнап жүрген болсақ, бұл яқты Türk stillerini öğrendik deysiz mi? түр-түрлік стилдерін үгендік. Келіп Долан чықшы, ұсылы, тарихыны. тұрпан, шындақ ұсыланы Көпірек үгініп шықтым. Әнді ұяқтың қайтып шыққанын сініке ұсылыны қайдан давамлаштырдыңыз ба? Ұяқтың шыққандан кейін біз мұшы 20 бала театрға ішқы елішқы орын болмағанлықтың біздің мұшы еркен тәвәсідікі Дылшат ака Насыров білән Сүремәді Изимованың қоллап қуәтіліші білән мұшы 20 балы тәркібідің ираде нақшы ұсыл ансамбліні тәшкіл қылды. Шо еді мен ұсылчы болып ішледім. Әнді мешәді етіп өткетме, көрермен достlar. O ansambldığıma məmma öz kəsbimni şöyle başlayan deyirdim. Arzu ansamblından keyin mana müşəgə məmma 2010 yılı deməyiz. 2010 yılı Sayınur bilan mən tanışqan şu vaxtda İrada ansamblığına mən çoğuncudan kelib birinci qedim Sayınur'la tanışıb, andan keyin şu İrada Naqşusul ansambl bilan birlikdə birlikdə işləb, yəni qaytadan ana vətənə berib bilimimizni aşıgan deyirdik. Əndi birinci şu fürsətdən faydalanıb Sayınur namıdan, yəni şəxsən özüm namıdan Dılşat aка Nasırov və Süreymədə İzinflağa çoğun rəhmətimizni, minnətdarlığımızı etimiz. Muşanın qolab qüvvətlisindən bizdek yaş əvladlağa, muşundaki yaş usulçılağa özlərindeki yardımını qılıb, özlərindeki qolu üçün sunğan akədləgə çoğun rəhmətimizi etimiz. Əndi Sayınur, özümüzdeki söhbətimizni davamlaşdıraylı. Meniki sualım, əndi siz İrada Naqşusul ansamblda 2014 yıl, 15 yıl işlediniz. 15 yıl işlep, ondan keyin belgili sebepler bilen işler toxtağandan keyin siz özünüzdeki şəxsi ansamblınızı açdıq deb anladıq. Şu özünüzdeki Saxinur namlıq şəxsi ansamblınızdaki tarix doğruluq. Neyim üçün siz Saxinur deb qoydunuz? Şularning doğruluq qısqacha məlumat. Qancha nəfər bal tərbiyələvatsınız hazır mana muştapda? Şular doğruluq söz debəsiniz. Mən şu İrada ansambldan iş toxtatılğandan keyin şu vaqtlarda mən Qızlar Memleketlik Pedagogikалық Üniversitetida xoreografiya bölümünü oqub tamamlab aldım. Tamamladınız. Şundan keyin mən Muşu Yarkent şəhərdə hazır mən degəndək Yarkent Ali Humanitarlıq Texnikalıq Kollejida muallim olub işə kirdim. Usul tərəfdən mi ya til tərəfdən mi kirdiniz mi siz? Yoq, hazırki Muşu xoreograf tərəfdən. Usul kəsbidən. Usul kəsbi tərəfdən muallim olub çıxdım. Muallim olub dərs beriyatdım mən. Hazır muştapda dərs beriyatсыз. Muştapda dərs beriyatdım. Şunun bilan bir qatar mən Muşu Yarkent təvəssiga qaytıb kelib, Saxinur usulçular topunu qurdum. Şu yezidən başladım mən krujogunu. Yezdiki xalqın işə çıxan talantlarını jığıb biz
bir cemiyetlik işte usul oynaydigan bir işimiz çıkıp kaldı. Ha. Şunun bilen üyede men onu Sahinur ansambl dep koyma dep oylamagan. Şey dep yazıp koygan dediniz da. Мындақлы yazылдыр қойғантым, аштақ деп тұрыңлар ал депла. Кейін ашу унунды мужық жәмиятлік ішлақ арылшыдыған болып қалдық. Тойлада, сәхінлада, нахиялік концертлада ұйғырчы номеріне біз көпәрек бердіған болып қалдық. Мана шуныңдан кейін беріп, біз 7 жыл болды. Сахинур ұсылчылар топи болып қалдық. Менің азыр мұштапта бір 70-80-ге якын шагыртым ба. Азырқы колледжімден бөлек. Бөлек. Шу балаға мен ұйғыр ұсылының қыр-сырыны, келіп чықышыны, тарихыны, киім үлгісіні үгітіп келіп атмен деп ойлаймын. Әжайып. Әнде біздің алышымды бойынша мұшының 2 жыл бұрынғы дейме, өзіңізнікі екке концертіңізді бәдік. Мен шақсам шу концертті болдым, шындақ тәсірет алдық, шындақ тәйірліқларыңызды көдік. Şu özünüzün konsertiniz doğruluq, yeki konsertiniz doğruluq, söylep ötketsiniz. Ben o konsertinin namını Ecdat Marasi dep aldım. Çünkü o yerde köpligen usulla Uyghur usulunun her türleri boldu. Şu usullarının içinden ben Sama usulunu, Dolan usulunu, Çağaç usulunu, köpligen usullarını şu konsertte tamaşıbılarının alqışlığı iyi boldular. Acayip. Endi şu yek usulunuzga kep yani ötketsek, sizniki hazırkı muştaptiki sizniki repertuarыңызda qaysi millatning usullari bor? Andan keyin qancha sizniki o'zingiz sahnalashtirgan usullaringiz to'g'riliq? Aytsangiz. Mening hazırkı repertuarımda Қазақ халық usulları var. Özbek халық usulları var. Umumen asasen şu Uyghur usulunun türlerini çıkarak oynayınız. Yaxşı. Saynur, endi şu sizniki özünüzniki aileniz to'g'riliq söylep ötketseniz. Neçe farzandingiz bor? Şula to'g'riliq. Mening bir o'g'il, bir qizim bor. Cho'ng o'g'lim 10 yoshda, kichik qizim 5 yoshda. Qancha yaşingizda siz turmush qurdingiz? Men 18 yoshimda turmush qurgan. Endi şu sizniki usul hayotiga sizniki yo'ldoshingiz qarshi emasmi? Ko'z qarashi qanday hozirgi vaqtda? Yo'ldishimning hozirgi vaqtda mening bu usulga hech qanday qarshiligi yo'q. Har qachonda meni qo'llab-quvvatlaydi. Ajoyib. Endi şu sizniki ikki farzandingizni kelajak to'g'risida nima ayta olasiz? Ya'ni ularningmi bu kasbga kelishini xohlamsiz? Mening cho'ng o'g'lim saz chaldi. Saz krujog'iga qatnashadi. Endi kelajakda her iş kelsa, şu sanat yo'liga kelamdi, kemamdi men bilmayman. Agar o'zlari xalab tursa, qo'llab-quvvatlaysiz hech qanday qarshiligim yo'q. Cho'ng bo'lgan. Ajoyib. Endi sizniki şu kelajakda tecrübenizde deb qo'ydik, mana tecrübenizde boshqa usul ansambller bilan birlikda sahnalashtirgan usulingiz bo'lganmi sizniki? Mana shu ansamblingizga 7 yil bo'ldi qurilganiga. Şu 7 yilning ichida boshqa bir ansambller bilan sahnalashtirgan usullaringiz bo'lganmi? Mening ansamblim shu boya aytib ketgandek, Yarkent Oliy gumanitarlik texnikалық kollejida Ayjan qiz usulchilar to'pi bor. Şu top bilan sahnalashtirgan usullarimiz bor. Şu jamiyatlik ishlarda ko'p qatnashsizlar. Ko'p qatnashimiz shu vaqtlarda biz usullarni birlikda o'ynashga to'g'ri keldi. Ajoyib. Endi sizniki shu usul hayotida mana mushkamgacha o'zingizniki shaxsiy o'zingiz sahnalashtirgan, o'zingizning yaxshi ko'radigan bir usullaringiz bormi sizniki? Mening yaxshi ko'radigan usulim dolan usuli. O'zimizniki dolan qadimiy usullar. Qadimiy dolan usuli. Shu usulni yaxshi ko'raman. Muqamlarda o'zingiz ijro qilgan vaqtida-chi? Muqam yaxshi. Yaxshi ko'rasiz. Yaxshi ko'raman. Muqamni men o'zim eg'ir usullarni o'ynaganni yaxshi ko'raman. Eg'irlarni yaxshiroq ko'raman. Endi siznikini men konsertingizni ko'rib qoldim. Qambarxon usuli. Şu usulni kim sahnalashtirgan deydi sizda? U usulni o'zim sahnalashtirdim. Şu muzikani tanlab tepib, Qambarxon deb at qo'yib,
usulni özüm sehilleştirgen. Acayip usul болып çıkıptı. Demiş gelseniz Kemberhan degen bizniki özümüzdeki ataqlıq usulçularımızdan bir boğan. Uyghur halkıniki. Endi sizniki şu usullan sehilleştirgen çağda siz nimden ilham alasınız? Men muzikadan ilham aldım. Her türlü müzik var. Boludu qarang, asta müzikler buldu, iştik müzikler buldu, her türlü stilde müzikler buldu. Şu vaqtda siz tınışan vaqtida bir dilla usuldan sehilleştiremiz yoki bo'lmasa siz şu usulni müzikin tınışan boğan keyin o'ylanıp ondan keyin Muzikani tınşayma. Elbette birinci muzikani tınşayma. Onundan keyin o'ylanma. Özlügüden hareketlerini oylaştırma, onundan keyin berip usul sehilleştirme. Hazır muştapta sizniki sehilleştirgen usullarınızdaki atlarını dep berelem siz sizniki mana muştapta men özümniki sehilleştirgen usullarım dep ataydigan usullarınız barmı sizniki? Undaq usullar köp. Her qandaq muzikalarni tanlap biz köplеген Uyghur usulini qo'ydiganга men özüm yaxshi ko'raman Uyghur usulini. Acayip. Endi yana savol. Bunu sizniki hazır biz Instagram arqılıq, tor betler arqılıq biz görüp Aynur ansambliniki qatqan işlerini, faoliyatlaringizni, şu sizniki kivatqan kim ulgularını sizlarga kim dizayn qilib berdi sizlarga? Şu qandaq ya özünüz o'ylashtiramsiz, shuni qo'yib qo'ygandan keyin, shuni sakinlashtirib qo'ygandan keyin, ha buni shuniki shunday bo'ldi deb o'zingiz sijib shu tikinchiga olib boramsiz qandaq? Men hamma kiyimni o'zim birinchi sizib olman. O'zim deb berman tikinchimga, u yoq men degandek tikidi. Yaxshi. O'zingiz dizayn qilasiz. O'zim dizayn qilmay, hech qanday hech kimdan nim qilmayman. Ajoyib. Endi Saynur, sizga birinchi bir qadim rahmat aytamiz. Mana sizga arnalgan bizniki tushirim to'pi sujet tayyorlagan dedi. Qani birlikda ko'raylik. Marhamat. Ikramga. Конечно, сразу сол, Ya. Anda ne yok. Yaxşı. Okuğucu degan hech qachonda ma'lum topmaydi. Saynur Ahmedinova o'zi kichikidinla shunchalik talantliq, o'zi bir esil qiz bo'lib o'sgan. Sababi men Saynurni 2-sinfdan boshlab, birinchi bu qiz ravobni chaldi, ondan keyin naqshchi bo'ldi, ondan keyin usul mahirchisi bo'ldi. Shu maktabda o'qib yurgan vaqtlarda biz respublikalik, oblastlik, rayonlik konkurslarda har vaqtda bosh mukofotlarga ega bo'lib yurdik. Shuning uchun bir qatorda Saynurninki o'ziniki bir shunchalik kichik fe'illigidan özünki haqqı degan muhabbetidan, Uyghur san'ati degan muhabbetidan mana cho'ng futuqlarga yetib atadi. Birinchidan, ikkinchidan, shu Saynurninki juptishi, Мәңгілік yoldaşı Muradul Anayatov mening o'quvchim bo'lgan. Mana billa oyoq ravab chaladi, g'ijak chaladi. Ikkisi mana umrlik uy o'taq qurib, ikki farzandni tarbiyalavatdi. Musallim va Tashna degan qiz. Musallim navram, mening undaqni aytganda navram hozir men qatnashadi ravabga. Shuning uchun men bularninki san'atga degan muhabbatni, mana Uyg'ur xalqininki degan muhabbatni men cho'nqur tushunaman. Shuning uchun men Saynurga har vaqtida ah yol tileymen, amançılık bolsun. Bir Kazakistan emas, bütkül dünyaga tolunduğan kızlardan bolsun. Demekçi men sebep dünyaga tolup geldi. Öz vaxtida bu yak iradada işildi. Qançalik Xitay Xalq Respublikalığına kirip çıkıp, qançalik özünün emgigi bilen. Hazır mana özümüzdeki çoğun çıkan yezisida, yezimizdeki qancha o'quvchilarni mana uyda tarbiyalab, usul mahiriga mustaq berib atıdı. Endi Xudoyim burgan bolsa, endi texima utuqlan tilayman. Her vaqtida biz endi ustaz nimamizning assun demekçimiz, bizdimi texim assun. Biz men özüm Parvaz folklor xalq ansamblining baddirektor bo'lib ishlayapman. Mana shu Parvaz ansamblininki qandaq nimalar bo'lsin, Saynurga zivayt qilma, usul tarafidan har vaqtida birinchi qo'l qanot bo'lib, birinchi yordam berdi. Öz usulunu, pasanovkasını koydu.
Мошу біздің Панфилов нахиясыдан нұрғынлыған конкурсларны өткездік. Ашу конкурсларға өзінің езісіден Сахинур қатыншатты. О вақтыды нақшы етіп, көзгі түшкен. Біз Алматыға концерт қойып, мошу дворецті чоң концерт қойдық, біздің районның намыден. Шуақтыда Сахинур нақшы етіп шыққан. Кичик 6 яш мекен, 7 яш мекен, чашлар ұшақ өрілген шындақ татлық. Шындақ әжайып нақшы етіп, тамашы бенла шындақ яқшы қаршы аған. Мә ойла қаған, бұл Сахинур яқшы нақшычы боламды екен деп. Бірақ мана қазір яқшы ұсылчы болып шықты. Кейін мектеп мүтегенден кейін біздің қазіргі Яркент гуманитарлық техникалық колледжіға оқышқы түшті. Башланғыш сынып мұғалімі кәспе бойынша. Оқып жүрген пәйтіде біздіңки колледждегі Айжан қыз үлгілі халықтық би ансамблі бар. Ашу ансамбльға қатнышып, етекші солистке болып, ансамбльның составыда 2008 жылы Астанаға бадық. Астананың 10 жылығы беріп, қатнышып келдік. Ең дәсләп келедін болып, Сахинурла мана беріп, әшеде халық билері фестивалі қатнышты. Ашының қатнышып келдік. Оныңдың кейін Сахинур Алматыдагы Қызла педагогикалық институтыға өз біліміні ашырыш мәқсіде хореография бөлімін тамамлады. Хореография бөлімін тамамлығандан кейін келіп өзімізге қайтыдың ұстаз болып орынлашты. Сәбебі мана мен орнымны боштымай пенсияға шықмен ғой. Біздің орнымызға адам керек, ашу балаларын тәрбиелейдіған. Өзіміздің тәрбие аған, өзіміздің шагыртларының өзіміз қайтып келгені бізге яқшы. Шагыртларымыз мана мұш колледжді ішлеп атыды деп біз пәхірлініміз. Мұшы оқышыны оқып жүріп, семьядымы үлгілік Сахинур. Өзі арзолық қыз үлгілік қыз айылыда, әм үлгілік келін болалы дей. Үлгілік ана бір қыз, бір оғыл тәрбиелеп отырды. Әм ана қайнатысы білен білі тұрды, елдышы білен шындақ инақ яшайды. Ашу ішкі ата-анысы, біздің ата-анысы білен, кеғылыныңки ата-анысыныңки қоллап көтілішінің арқысы да машындақ етішілге етті деп ойлаймын мен. Ашылай шарайт яртып әді Сахинурға. Өзім үшінчелік әмгекчан, теш отамайды. Күндіз ішті болса, кәшқұрын баланы дәмеліш күнлері баллан тәрбиеліш білен мәшғыл болды. Біз әнде өзіміздің аған білімімізіне ашу баллағы үгетмесек, ұла қайдың үгініді. Сахинур ұсыл ансамбліні ечіп, районды тонылған, қазір о ұсыл ансамблілерімін нұрғын конкурсладан орынланы алды. Гран-приға егі болды, нәтижеден баш жүлде, өзіміздің чәткі шығып, Қазақстандан чәткі шығып, өзінің хүнәрлерін көстіп қайтты. Сахинурның өзінің мижази шүнчелік жұмшақ. Бұрынны өзі югаш қызы, hazırмы аштақ шындақ иғыр бесік. Сөзге кәмейді, елқі бір қеқлай бағу бірні дейсің ішке жауап қайтырдыған. Еш қандақ атық сөз yok, әм мақұл дейді, пәкәт ішләшінілі білуді. Мана колледжді біз бешеді ұстаз болып оқытқан болсам, оны декен hazır кәсіпташ болып білі ішілдік. Ашы ішлеп жүрген жылай ішеді ма, Сахинур өзін пәкәт яқшы тәрпеден көстіп, біздің коллективіміздің ішеді шындақ чоң абыройға егі болды. Сахинурны әмісі яқшы көрді. Әнде бірлері ярдем сорса, ешқачан яқ демейді. Onun diken aktivist yenilikki xuştar özü. Kompüter yani birnim tərəpdən maşın haydaşının ügün valdıyım ana. Сахинур деген өзіңіздің тілектеріңіз етіп кеткенсіз. Сахинурға hazırkı күнде мен Сахинурға нім тілейме? Ең бірінші тәнсақлық тілейме. Сахинурның ата-аналарға, onun diken балларға әмсі аман есен болып, балланы тәрбиелеп, біздің yolumuzны бәсін, пенсияға шықсын. Şu Сахинурға пәкәт үзәмге неме тілсем, ашы яқшылықын тілейме. Сахинурның апсы дәтті, мұшы Гүлшат, мұшы Сахинур сіз оқшашлы болса, мұшы ашы Гүлшат әдіңіз оқшаш болуңыл дәйме дәтті. О дегені әм айылы да яқшы болыш керек, әм іші да яқшы болыш керек, әм өзі тәртіп тәрәптімін яқшы болыш керек де. Әнді Сахинур апсының үмітіні ақылды деп ойлайме. Рахмет.
Acayip sujet bo'pti Saynur. Rahmat. Sizga cho'ng rahmat. Shunda vaqtingiz bo'lib kelganingizga. Saynur, mening yana bir savolim. O'sha kelajak ishlaringizni bag'ishlab, ko'nglingizga pukkan o'ylaringiz va maqsadlaringiz to'g'riliq qisqacha so'zlab o'tgansiz. Менің мақсатым мұшы жылы бір хисабат концертімні қойып еліш. Яны му шагыртларымға мұшы ұйғыр ұсылының қыр сырыны әр қачанда үгітіш ұсыланы, milli ұсыланы ойнашқа тәрбейлеш. Acayip, yaxshi. Әмді Saynur, sizga cho'ng rahmat. Bizni kim studiyarimizga o'zingiz tilaklarınız bo'lsa, o'y fikrlarınız bo'lsa, aytsangiz bo'ldi. Мұшы Қадам ТВ каналдaki Усул Шайдалары программасыға тәкліп қылғаныңларға көптен көп рахметімді айтамын. Ішлеріңларға ұтық, айлаңларға бақыт тілеймін. Rahmat sizga. Endi Saynur, bizde Usul Şaydaları programması faqat bu yerda bizde usulchilarniki hayoti to'g'riliq, usulchilarniki butkul umr to'g'riliq bu programma. Endi bu yerga kelganki biz usulchilarni qo'yib qo'ymaymiz, usul o'ynatmay. Shuning uchun sizniki yakka usuluningizni shu studiyamizda ko'raylik, ko'rarmanlar bilan birlikda. Qani, marhamat. Hürmetlik ekran altındaki körermen dostlar. Bugünkü Usul Şaydaları namlıq programımız tamam oldu. Yeni bir didarlaşırken hoş salamet bulunlar. Sizler ben bulunğan mən riyasetçi İmran Baxtiyar.